They don't care. هغوی پروا نه کوي. They don't care. They laughed at me. هغوی ما پورې وخندل. They laughed at me. They built this house. هغوی دا کور جوړ کړو. They built this house. They went abroad. هغوی بهر ملک ته لاړل. They went abroad. They lost the match. هغوی لوبه بایله. They lost the match. They found the key. هغوی چابي مونده. They found the key. They made a plan. هغوی یو منصوبه جوړه کړله. They made a plan. They asked for help. هغوی مدد وغوښتو. They asked for help. They came late. هغوی ناوخته راغلل. They came late. They sang a song. هغوی سندره وویله. They sang a song. They danced together. هغوی یوځای ګډه وکړله. They danced together. They thanked us. هغوی زموږ مننه وکړله. They thanked us. They forgot everything. هغوی هر څه هیر کړل. They forgot everything. They brought gifts. هغوی ډالۍ راوړلې. ډالۍ یعنې تحفې. They brought gifts. They are good people. هغوی ښه خلک دي. They are good people. They looked tired. هغوی ستړي ښکارېدل. They looked tired. They stayed at home. هغوی کور پاتې شول. They stayed at home. I saw them. ما هغوی ولیدل. I saw them. یا تاسو ویلی شئ I saw them. ما دوی ولیدل. I know them. زه هغوی پیژنم. I know them. یا ویلی شئ I know them. زه دوی پیژنم. I like them. زه هغوی خوښوم. I like them. I helped them. ما د هغوی مدد وکړو. I helped them. I called them. ما هغوی ته فون وکړو. I called them. I met them yesterday. زه پرون د هغوی سره میلاو شوم. I met them yesterday. Don't trust them. په هغوی باور مه کوه. Don't trust them. Give them food. هغوی له خوراک ورکړه. Give them food. Tell them the truth. هغوی ته رښتیا ووایه. Tell them the truth. Send them a message. هغوی ته پیغام ولیږه. Send them a message. I invited them. ما هغوی راوغوښتل. I invited them. I saw them at school. ما هغوی په مکتب کې ولیدل. I saw them at school. مکتب یعنی سکول. Don't disturb them. هغوی مه تنګوه. Don't disturb them. Help them if you can. که ته چېرې کولی شي نو د هغوی مدد وکړه.
help them if you can. I heard them singing. ما هغوی په سندرې ویلو واورېدل. I heard them singing. Take them home. هغوی کور ته بوزه. Take them home. Give them a chance. هغوی له موقع ورکړه. Give them a chance. I miss them. ما ته هغوی یادیږي. I miss them. Look at them. هغوی ته وګوره. Look at them. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.